Baik Pak Den, aku balas lihat dia. Allah. Jalan. Allah. Jadi mahamu keluarga Stiruon di tonga-tonga di masyarakat terlalu mobil mai di bagas di Huria. Saya dapat tamu mana uli do natengkan. Saya kami mahamu warana do berburu. Saya sehat kamu satu sama dua. Di soal itu ada buat kami oleh-oleh tunggu saja pe itu ya Marwani itu menjalui jalan lagi aku mah hamnya ke ibu tomon asa lanjut pacaran nami buat akan sekolah tanpa malu-malu betul tuh. Jadi selamat berbahagia ma oh itu Betul deh. baik. Oh, you know,
Nariang di bakah joran Tuhan ta nak be sipi sepoda api hamu nunga adong sulu-sulu di hamu dinagolap tukok di dalam ima sidalalamu nalau mandalani nguluk mo sidanupan baru tupang donin naho kan oke na mau diate di Tuhan mau di kecamatan Andam Dewi dan boy Pilahomu dan boy bidahomu dan boy turgiyomu pinok pardo puisi raja dotto sarado beno muda namboru naburju namang itu buma amang udakku nasiatuka andia nagategi bolo painundur adio mas tumorang di kecamatan Andam Dewi buru maton main atai nama dokter serong ake daburura namboru haduan titik Cina dari ngomong masuk nanti mahasa daun nih hami pinopani siraja dotungi jalan mangihuk maho ada nak ngadong duhu bereng sahat tima odoran nih toga dotu posrohanami dihamulai bere paduan titik Cina matap tarmahamu asa pasidoh di bunga di dotungi mapahidon nami
Guru nauribata. Betul. Jadi patuduan nari namun saya asal dua lakat dua tikorma didolok di kedua. Dua nana mau dua guru tuan mudon dongan nemu nama sayur madua. Hawu pat musik nami. Sabe kamu mah naho pat pici. Oh, Baik pasti. Sobat, nak jadi, tidak uli, dia tidak apa.
Dohoto hela saunari rodo kami si Mantuan kakak beradik. Jadi kami masih nomor 2. Jadi si Mantuan siap datang produk terbesar waladau. Jadi di hobo hasian kelas itu dulu aku. Ima nari bawa aku kami bawa hop sadarion naik mamuka papuasa di baru guru. Jadi ope guru hasian nang dohoto hela. Sayang dia mah keluarga na bahagia keluarga muna jalan na pinasupa sumber bagadang guru hasian lumayan di son adong dong kiriman dia bang do kakakmu kiriman di tante sok ini mesti abang dohotan kisianan darah sing tadi saya dohot abang dadang sok dia peon adong bagak na bereng guru hasian las malhamda bidang sayang dia manyan sepanjang umur muna mulukui waktu muna rumah itu si bolu gadang si bolu gak sore dah nagurundan nagdong kamela jadi semua ini depan tempat kami bawa dati madi tuhan tak dati madi hamida dati madi saluk nah Usaha mo? nak pula di musik kope ngap tangan namin muna Betul dengan nih. Jadi mau lihat mak. Jadi sungai dia mau Oras. Semuanya matulang. Daro hukum mulut kami. Ima tidak menjalo pasukan para mah butuh namin ng lain namin. Son rodo kami siang hula-hula muna sinaga si Matupang ilang bulan. Hari-orang. Jadi pagkita yung guru. So na nung lubog kami kaya kamulos. Jadi kan somon dia belum nabuhi. Pasantani paling kuson unang somon kabuharong ng guru. Oh, betul lah. Jadi bolon din kurang tinggal nung lo ona ng guru. Oh, lo, rope kami itu sih pulang oh. Sinaga.
Paulo Soma, Nabagiut, Simaduba, Paulo Soma, Tajalo, iya. Iya, tari hora. Tolong ulun. Jalur pulang. Pasal apa? Dari nama ngihut anjak kembara anjak kunangkatan dia muna sa pasi-pasi bata maridokan ulah-ulahmu jadilah segaduk pamano mangihut ya ka ulos holang ate jadi domo mah pandelami di pasatong nabi maulos baik jolo musi nomor tusi Hai Pande.
Tanggiak masa daru hamun sudah na do apalagi tu ada buru do takang waduhin maka tu berenam buru sudah saya sata saulo amamu na sudah nanyan akap kabar nadeng ka begi hami asolas rohanami salu na kahula-hula muna akan tulang do tulang do bere na buru sainggi magira dapotan agara joki nadeng ka kamu saya marana maburu mamu bere gila aso kung nasi tuturo hanan jadi songoni kesawoti kata sian nau natulang gede na batung nasi tuturo maruhamun mama jalo sa mama do mama lihat ilang Amboru memang akan dulu lain di jauh tua jatuh-matungan kalau kamu na jadi modal tematotong di Tuhani pasado Tuhani sikop dok di Batu Paho ada ibadati maradokon bula-ula anggido dinami marga simadupang bilakkan berenami di arisadarion jadi dang ada ni gogomi basa di Tuhan doy jadi sinara nami talmo itu mari dia kalas ni rohanami di pasaton nami matokto ulos pasu-pasu tanpa nasihat Tuhan kenot somani yang karomangna yang kaulos na nagpasaton namin las gidonon nalaw pangkuhan panakok kamu naputungan hijab pasangyan nakok pasangapon nakok hagageon dan lumul ma di bere namin jaka na marhaman ng isang ilang bere namin buru-buru mau pahukbo saham mau naman ini saham mau naman monok tu bere namin pengantin baru ke tuburu nami nah jadi nunga di jalo hamu pasu-pasu setuhanta setonga-tonga ni uriay marhitaya kana pesona marhitaya dinas irohana itu langi yang romah habis dia kalau pasatnya ulus pasu-pasu tempatnya setuhanta marhitaya ulah sadaryo tulah si rohana bere bertamu leburu asal giat masang olidotnya kana tua-tuai asal bagok mga pangalapan ni Junina tombak pembuatan orang saya dipasau Tuhan Mariamna anak Nabi Yusuf lagape hokboru lagape pangaluan-luan panikadala lang na dihukom unang lapu-lapuan tubuhan anak kamu na tuwang po nauma akan matuhon jadi sadama rohamu nakarela akabere nami bawa dokor buluwer kami yan akaahake ulawan dihamu songoni nang dihami sadado rohamu na kalumot ito na kamere nami kawur-wuru na armarjembar jadi tumpe na songonan dia kaulos ulo-ulo sotang nile dokor ale pakorhon nama akabere buru-buru dopayawa dopakai dopat itu ate jadi sama ni mak si dolar nami bayang musinnya pandai nami dek mana tuhon nami mak ini antongan jago tapi candi ada baru tahu tuntungan jago tadi opiang boras Orang sekarang pandang sejupangan pasukan
ulang tahun. Ora saumat lahir, ora saumat lahir, ora saumat lahir, sedegi ulang tahun. Ora saumat lahir, ora saumat lahir, ora saumat lahir, sedegi ulang tahun. Ora saumat lahir, ora saumat lahir, ora saumat lahir, sedegi ulang tahun. Ora saumat lahir, ora saumat lahir, ora saumat lahir, sedegi ulang tahun. Ora saumat lahir, ora saumat lahir, ora saumat lahir, sedegi Padahal teman dada.